ayeke ukulandela into eyenziwa uMthandeni. UMthandeni wakhipha insimbi walandela naye wakhipha insimbi zikaVusicimba. Wafaka intombazane walandela nafaka intombazane. Umyekeleni uLuve ngoba khona ingoma angena kamnandi kanjani uLuve kuyona ethi Imbongolo kade yenze kulokhuzana ku live wathi. Nangamthuki weJabusi nangamthuki uLuve ukuthi usecula kakhulu kwenze featuration. Nangamthuki sasingamthukelani uLuve sebenze qashiwe umuntu. Hawu Wedaphuza uyabona nje uLuvu kubonakala kule ngoma le Wedaphuza le. Mina ko Facebook nabanye abantu usazoba yinje omuntu uzoba Imbongolo. Ukubuluvu khona kuleyo ngoma bezongena ngalo uyashunwa wakhe lo ayibheke kamnandi ingoma ayibhekaphe kamnandi ngoma leyo nto ukhuluma into esenzile wazwasho ukuthi ayeyami ke le wayingenela yena wayingena kukhaya niyamthuka nje uLuve ku Facebook manje ke ngoba nina nanithuka bakushuthi wakhisho ukuthi usasenithuka nanithuka nina ibizwa okay lena akasayenza ke manje ibizwa kuthiwa yini ke njengoba sifeature shikhwaya ifola kipiki iGendre yona amabhontshisi nje awaziyo lo amabhontshisi ufola kipiki iGendre yona ngoba naye feature shikhwaya ngibefuna uqopha umlando kuba lo bhontshisi wakusha amamiliyoni beyothi ngiqopha umlando manje ngiqopha umlando featureishiwe na unakudumbu nakhona wathi ingoma ifihlwa isakudumbu beyothi uqopha umlando kuba ingoma yenze the same thing manje yena izinto azenzayo zenze emakhoneni afihle zimhlule masebuela ngale sadini ezoxela ingane yena akakhulisa umuzic wakhe kuphela unegama ufishana ingoma yakhe ufishana maskandeni Clement maskandini benombone bangumsindo ukwenza nje umbhedo la mama Catherine wena God ngithi mina kuwe iClement Choir icula uMaskandi na phendula cha iClement Choir icula uMaskandi cha angithi ufike uDumbo ecula isinyenyela ngale ecula isinyenyela emakhoneni imhluli ingoma ebuye ezodavuza ngapha davuze njengoba enzile ubani ubhuti into eculwa igcwamelishe silo yaziyo onginikeza ingoma mhlawumbe ezu6 is right nazi ingoma nje break record 25 billion hawu la ingoma break record ukhomisa ukukhule ukuthatha umuntu unengoma enama multi platinum uthini ngempela uyazizwa ukuthi uthini ngithe ingoma ezu6 ngisho lonzolo zengoma ezu6 rush hour lo kakhulu hayi yabona ke impela mina yabona ke impela hayi epanel le ngathi yangidida ke bafowethu ngiyacela uze sizozwana kungabi ngathi sekunyuswa nimoya ngiyacela kukhuluma yena aqede umphendula akuyona inkingi but kodwa sikhulumisane nje because ukuvala ama mic kulukhulu ngoba khona ukuthi ukhuluma nathi sonke so mfake kuphendula noma ubani so ukuvala ama mic kuyahlupha kube kushaye so ngiyacela ukuthi ukhulume udede lomunye masiqedile khuluma asikhuluma kanye singasazwani ngiyacela bafowethu omapholo ngicela ningisholo ingoma ezu6 zamthandeni ezimnandi ezu6 ngifuna ukuphendula uyabona nje album yaMakhotha Ngqoko iqiniso uyalazi imnandi yonke le album aMakhotha Ngqoko nje ngikhuluma ngento nje yayizona eduze aMakhotha Ngqoko okay buyele emumva hamba landene umubi kamnandi hit umubi kamnandi hit awujampeka uskipheka umubi kamnandi uyihit anifuni ukumvuma umthandeni lethe enye ziningi mfethu ngeke lethe ngakithi yabona nawe awuzazi lethe enye wagodo hayi ukuthi angizazi ingoma nawe yazazi ingoma ikamthandeni engama-hit mawukuthi uMaskandi uyawudlala wagodo yazazi ingoma ikamthandeni engama-hit uyabona kungase mawaphikisana nomuntu eqhabeni lakho ukuthi umbuthi iziphi ingoma ezihit iziphi ingoma ezimnandi uyabona because uzokubalela yena ngendlela yakhe nama subuzo nje manje mhlawumbe ungaveli khona zonke ezihit uyabona cha ngeke so umuntu lento engimtshela yona mina amapholo obukuthi i-album laMakhotha Ngqoko limnandi lonke i-album laMakhotha Ngqoko mina ngokwami kulento esikhuluma ngayo la uyakwazi lento kuthiwa ama-featuring nani uMkhulu uyayikhetha featuring abantu aqale ngomthandeni featuring abantu bakamani Magenta
Umfakile unakhunjana ukhuzana unofana uPixel. Bayishaya ingoma yakhamba kahle khona ngale ndlela nje lapho kwakufika ihambe ngayo. But kodwa ukhuzana unazo na ingoma ezinjani ezinhle ezinalo. Nami ihawu lakhe ngiyathanda. Ngiyathanda ihawu lakhe mina kakhulu ngoba linesiki isikhathi yabo. Nomthanda naye ngoba ihawu senyiki liyashaya. But silala nikhalela nalezi ngoma eziwu2 athe ikhiphile nabanye abajendi oceleni senikhalela zona nje nithi manje isitha senkokasana izona ezibadlile phela zo ingoma ingakho engayifuni izona ezibadlile ingakho bengayifuni bathi ufishara ama artist acula umbwe ingoma nje ngelinye ilanga umgodo ngawududula mfana kwayikwaqala kuleyazi nomba kanjani akaphinda athenze futhi amaqiniso khona izobhena iyakhamba ngelinye ilanga nje mlindeni Shoma Jones ngelinye ilanga mlindeni futhi uMakhathi ngelinye ilanga angaze nje ngize mlindeni futhi unkosazana the doctor